Gost Otvorenog studija večeras je Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Gospodine Vejvoda, kao i obično, dobrodošli u Otvoreni studio. Dobro večer i bolje vas našao. Čuli ste najnoviji izveštaj iz Beograda. Kako vama to izgleda? Da li je to ono što Demokratska stranka tvrdi da je to kraj krize? Da li je to kraj ili nastavak krize ili... Pa sigurno treba sačekati ono što će se događati u narednih 24-48 časa. Ono što je jasno jeste da su institucije izgleda deblokirane. Da li idemo prema punom kompromisu ili prema izborima još uvek je neizvesno, ali mislim da ono što je najvažnije za sve nas da Srbija izbegne samoizolaciju, makoliko težak bio izazov sa kojim se suočava. Rečeno je mnogo puta da će Srbija reagovati institucionalnim i diplomatskim sredstvima, a nikako ratom i upotrebom sile, i mislim da je u interesu svih, pogotovo nakon svega onoga što nam se dogodilo 90. godina, znači rat i razaranje i siromaštvo, da izbegnemo sve te krajnosti patnje i da idemo u ovu situaciju sa time da se sačuva stabilnost i mir u Srbiji i u regionu. Pominju se neprekidno proteklih dana pa i nedelja akcioni planovi. Vlada Srbije je pripremila akcioni plan. Ruski predstavnik je saopštio da su i oni pripremili nekakav plan u slučaju priznanja Kosova. Evropska unija pravi svoje planove. Šta se tu može očekivati? Kakav je akcioni plan Srbije? Da li se zna nešto više o tome? Pa ja bih sve te planove protumačio sa nekakvom pozitivnom naznakom, i ovaj najavljeni susret ministra spoljnih poslova Rusije Lavrova u Ljubljani je, mislim, veoma važan. Znači da komunikacija bude konstantna između svih aktera koji su uključeni u ovo zbivanje, jer time ćemo preduprediti neke neželjene ili iznenadne događaje koji bi mogli da vode u neželjeni tok nasilja ili nečega što bi dovelo do nestabilnosti. Znači, akcioni plan zapravo znači nekakav kontrolisani odgovor na ono što će se događati ili one koji izazivaju, recimo, te akcije. Kakav redosled poteza može da se očekuje narednih dana? Najavljivano je više puta da Kosovo proglašava nezavisnost 17. znači iduće nedelje. Pa mislim da je sada više manje jasno iz svih izvora raznih medija u Evropi ono što dolazi iz Prištine. Evo i ovaj sastanak Jonasa Johnsona koji je bio na čelu pripremne evropske misije na Kosovu, i tu je već skoro 2 godine, od aprila 2006. Znači imat ćemo jedan redosled onoga što na zapadu nazivaju koordinisana deklaracija nezavisnosti, odnosno jednostrano proglašenje. To će biti dočekano jednim odbijanjem i poništavanjem od strane svih institucija srpske države. I, kažem, ulazimo u jednu fazu gde će onda Evropa verovatno u martu imati tu, odnosno pojedinačne članice Evropske unije će početi da priznaju tako samoproglašeno Kosovo. Kažem, sa nadom i ova intenzivna komunikacija između svih aktera daje nam opreznu nekakvu mogućnost da će se to dogoditi, a da ne izazove nestabilnost u regionu. Kakvi diplomatski potezi, gospodine Vejvoda, mogu da se očekuju? Da li prekidanje diplomatskih odnosa, da li privremeno povlačenje ambasadora ili možda nešto treće? O tome, naravno, kao što i vi znate, bilo mnogo reči u proteklih 2 godine od kad je krenuo proces pregovaranja i za iznalaženje budućeg statusa Kosova i Metohije. Ja mislim da je u interesu Srbije da ne bude prekida diplomatskih odnosa, zato što samo sebi možemo da naštetimo, da se izolujemo. Srbija mora da ide intenzivno u evropske integracije i pozdravio bih ovu aktivnost mladih da nas prosto podsećaju na ono što je i na drugom krugu predsjedničkih izbora rečeno kada je predsjednik Tadić sa jednom većinom koja je bila da se zajedno osvoji Evropa. Znači da držimo te 2 stvari odvojene. Idemo ka Evropi jer sami sebi štetimo ako izgubimo taj korak sa drugim zemljama, i s druge strane, naravno, srpska država brani svoje interese na Kosovu. Ili što bi rekli mladi, ako stanemo izgubit ćemo sve. Videli smo transparente malo pre. Apsolutno. Gospodine Vejvoda, hvala vam mnogo i dođite nam opet. Hvala vam na pozivu.